Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Kaze kuri mwese muri aya makuru agezweho kuri aya masaha uyu munsi turi kuwa gatanu itariki 26 z'ukwezi kwa 12 mwese ikaze. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho amuherereye. Ndakubwira yuko kugeza ubu ngubu ibintu byakomeye, urugamba rwakomeye, ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Biraterwa n'iki? Ndakubwira yuko kugeza ubu tuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe ibintu bikomeje kugenda bihinduka ibindi. Ndakugezaho ama operation akomeye cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe abyukiye muri ambushi iteye ubwoba. Uraza kubisobanukirwa gatanu kuri gatanu. Aha ni muri Rucuru aho imodoka y'abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 yatezwe ambushi, Imana igakinga kaboko. Ibi uraza kubisobanukirwa neza kanuko kandi umujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyambu cya Karundu cyarashweho bombe zitagira ingano, uraza kubisobanukirwa neza kandi ndakubwira yuko tukiri ahangaha aha Karundu ndaza kukubwira ko amato agera kuri 2 y'abarwanyi b'intare za Sarambwe yarashwe kuri uyu wa gatanu. Uraza gusobanukirwa neza uko ibi byabaye bigenda. Intambara yongeye kuzura umugara mu misozi y'Umurenge Rwitsa nkuko isasurira vuza ubuhuha utuvugana. Ibi byose uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Ndaza kukubwira kandi ko ahitwa Ituri imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Uraza gusobanukirwa neza agace Nyakobo urugamba rwabereyemo isibaniro, dore ko bivuga yuko ubu ngubu tuvugana ibintu bimeze nabi. Isasu umuriro no muriro, ikirere cyabaye umukara kubera umuriro w'amasasu muri Rucuru. kandi turaza kunyarukira tubabwire ko habaye igitero cy'abitwaje intwaro cyabereye ku muhanda Rwindi Vicumbi. Aza gusobanukirwa neza uko ibi byose bimeze. Ndaza kandi kukubwira ko ahitwa Butembo umusivile umwe yakomeretse ubwo ageragezaga kwambura intwaro umusahuzi witwaje imbunda. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa neza. Ahitwa Rucuru kandi nakubwira ko mu matari yapfiriye mu manuka yagonganye n'imodoka ya gisirikare ahitwa Ikahunga. Uraza kumenya neza uko ibi byagenze. Turaza no kugenda tunyura mu ma operation atandukanye y'urugamba abarwanyi b'intare za Sarambwe abongeye gukora kuri uyu munsi. Byose ni ku Ibendera TV. Nitwa Umukada. Reka rero ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Mwese ikaze. Reka nongere mbahe ikaze mwese nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze aho muherereye, niba muri mu Rwanda mwimvemo ikaze. Bwo biravuga ko abantu bo mu karere ka Kayonza nabahaye ikaze, aba mu karere ka Rulindo ikaze, aba mu karere ka Gasabo ikaze, abo muri Kicukiro, Musanze, Rubavu na za Karongi yose mwese mbahaye ikaze. Nibukurikira Ibendera TV uherereye mu karere ka Gakenke ikaze, nibukurikira Ibendera TV uherereye muri Huye ikaze kuri mwese. Abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yo za Rucuru, yo za Uvira, yo za Karemi, za Kinshasa, Bukavu, mumeze mute ikaze kuri mwese namwe. Abaherereye mu gihugu cya Uganda, abari mu Burundi ikaze, abari muri Norvege, ubwo twamaze kugera mu bihugu bya kure cyane, abari Norvege, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari muri Canada, abari muri Australia, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe ikaze. Nago kandi twakwibagirwa abantu baherereye muri Mozambique, abari Sudani, abari muri Malawi namwe ikaze hano ku Ibendera TV.
twinjiye ku buryo burambuye muri aya makuru. Reka nkubwire yuko uraza kumva ibyo utigeze wumva, ibyo amatwi yawe atigeze yumva ukundi nibyo ugiye kumva hano ku Ibendera TV. Nitwa Umukada muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imodoka y'abarwanyi b'umutwe wa M23 yatezwe ambushi ikomeye cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe, Imana yakinze akaboko kuri bo. Ingabo zo mu mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 zari ziri ku burinzi ku muhanda Goma Rucuru muri parike y'igihugu ya Virunga. Zatezwe ambushi zigwa mu gaco na gaco kari katezwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibi bikaba byaje kurangira Imana ikinze akaboko. Na ambushi bivuga ko izo ngabo zategewe hafi y'agace ka Rumangabo muri teritwari ya Rucuru. Amakuru avuga ko ubwo abaga impande zombi zarasanye bikaza kurangira imodoka y'abarwanyi b'intare za Sarambwe yitwitswe nyuma y'uko ingabo zayo zari zimaze gutatanywa na Wazalendo. Bivuga ko muri iyo mirwano kandi hari ingabo za Alliance Fleuve Congo zaba zishwe, nubwo uyu mutwe utaremeza cyangwa ngo nyomoza aya makuru ava muri iyi ambushi. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko iyo mirwano yaciye gikuba ku baturage bo muri kariya gace, ndetse amakuru avuga ko ejo ku munsi mukuru wa Noheli ibintu byari bikimeze nabi cyane, by'umwihariko mu duce twa Rumangabo, Karambi na Rugari, ngo ibintu na n'ubu ntibirasubira mu buryo neza. Abaturage ubwoba ni bwose, kandi momeko ituruka ahangaha iravuga ko n'ubundi ngo hari ubwoba bukomeye cyane. Biravuga ko Wazalendo nyuma yo kugaba kiriya gitero mu buryo bwa gicengezi zahise ziva muri ako gace kamaze igihe kirekire kagenzurwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Nago bigaragara niba yambushi abarwanyi ba Wazalendo barayikoze bafatanyije n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC nk'uko basanzwe bafatanya. Gusa amakuru avuga ko ari Wazalendo gusa nago byatungurana, kubera ko n'ubundi Wazalendo zimaze igihe zigenda zivangavanga n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Ibintu rero bikaba byamaze gukomera nyuma y'uko bivuga ko muri yambushi urwanyi b'intare za Sarambwe uretse no kuba ngo harimo abahatakarije ubuzima, ariko ngo hari n'abakomerekeye benshi. Nkwibutse ko kugeza ubu abarwanyi b'intare za Sarambwe nibo bagenzuraga aka gace. Kaba rero yambushi Rumangabo na Karambi yakozwe n'ubundi abarwanyi ba Wazalendo bubikiriye abasirikare bari bari kuri patrouille mu bijyanye no gucunga umutekano mu mujyi wa Uvira. Twihuse ni muri Kivu y'Amajyepfo, operation nkubwire ko zikomeje. Icyambu cya Karundu cyarashweho bombe zitagira ingano. Uribaza ngo ibi byagenze gute? Nyemerera unize umwanya wawe hano ku Ibendera TV unkurikire neza kanu ku kandi unyemerere ukore like, ndashaka like nyinshi cyane. Unyemerere kandi unkorere subscribe niba ari bwo ukigera hano cyangwa ukaba wari warabyibagiwe. Unyemerere unkorere subscribe, uraba ugize neza cyane. Uyu munsi ni kwa gatanu, abantu benshi mwagize konje, ubwo rero nta mutima mubi hano ku Ibendera TV. Munkorere subscribe, muraza kuba mukoze cyane. Munkorere kandi share kugira ngo dusangize inkuru abavandimwe n'inshuti zacu. Abantu batari bamenya Ibendera TV bayimenye, bajye baza kurebaho makuru yizewe kandi afite ireme. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 26 Ukuboza muri uyu mwaka w'2025, bisasu bibiri byarashwe ku cyambu rusange cya Karundu mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nkuko bitangazwa n'abadukurikiranira amakuru baherereye ahangaha bafatanyije kandi n'abashinzwe umutekano ndetse na societe civile. Amakuru aturuka muri aba bose aravuga ko aya masasu bivuga ko yarashwe hifashishijwe indege no zitagira abapilote zizwi nka drone z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Zikaba arizo ngo zagabye igitero kuri ako gace. Abaturage bavuga ko humvikanye biturika
bikomeye cyane by'umwihariko kugera mu duce twa Kasenga na Kavimvira two mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira ahagana nko mu birometero 9 uvuye ku cyambu cya Karundu. Amakuru aturuka i Karundu aremeza ko ibyo byabaye koko umwe mu baturage uherereye aha tuvugana yagize ati muri iki gitondo iwacu Uvira harashwe ibisasu bibiri ku cyambu cya Karundu. Igice kimwe cy'icyambu kirimo umwotsi mwinshi kandi hari inkongi nyinshi. Igikoresho cyarashe ngo cyaturutse mu cyerekezo cy'u Burundi kikaba cyasaga n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Abaturage bavuga ko ngo bakibonye mu kirere bikabije cyane bitewe nuko ngo cyaje cyihuta cyane gihita rero kisenyukira cyangwa se kirasukira ku cyambu kiri ku hakaba rero ngo hari umwotsi. Tubibutse ko uyu muturage twavuganye mu gitondo cyo kuri uyu munsi ubwo ibi byari bikimara kuba. Tubibutse kandi ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 wari waravuye muri aka gace kuva tariki 17 Ukuboza muri uyu mwaka 2025 nyuma y'icyifuzo cyatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho amakuru aturuka mu baturage kandi aturuka no muri societe civile aravuga ko kuva ku wa kane ushize hari imirwano iri kubera mu misozi ikikije Makobora na Kigongoni muri teritwari ya Uvira ihuza ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu. Iyo mirwano yongeye kubura nkuko amasoko yacu aturuka muri ako gace abivuga. Urwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ngo babyutse bongera gusekurana narwanye umutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 muri ibi bice. Reka twihute kandi tukiri aha Karundu nkubwire yuko amato agera kuri 2 y'abarwanyi bo mu mutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 yarashwe kuri uyu wa gatanu. Barwanyi b'intare za Sarambwe nkubwire ko uyu munsi baziwe, uyu munsi baramukiwe bikomeye cyane. Abadukurikiye mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu, muraza kubinyuza hehe kuri nimero yacu ya WhatsApp ngira ngo murimo kugenda muyireba n'akamenyetso ko guteranya 250 kuri WhatsApp. Ibitekerezo byanyu turaza kubyakira mugende mubiduha. Ikindi kandi ku muyoboro mugari wacu wa Ibendera TV hano kuri YouTube naho ibitekerezo mubiduhe, gende mutwandikira mutubwire naho muherereye, ubundi ibitekerezo byanyu kanya ndaza kubinyuzamo amaso, ubundi ibintu tugende tubimanukana ho gatanu kuri gatanu. Itwa Mukada hani ku Ibendera TV. Aya mato rero y'abarwanyi b'intare za Sarambwe yarasiwe ku cyambu cya Karundu giherereye ku kiyaga cya Tanganyika ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Makobora ni muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Drone ya FARDC niyo yarashe ubwo bwato ndetse amakuru avuga ko abasirikare bose bari baburimo bitabye Imana. Biravugwa ko ubwo arabo ku ruhande rw'abarwanyi b'umutwe wa mama 23. Usibye kuba Alliance Fleuve Congo mama 23 yarasiwe ubwato, amakuru avuga ko ejo kuwa kane nimugoroba ingabo zayo zari ziri muri Makobora zahavuye bikarangira FARDC na Wazalendo bahinjiye muri ako gace nyuma y'imirwano yebereye mu misozi ya Kasekezi, Bangwe, Ngarura na Makobora ikikije uriya mujyi muto uri hagati muri teritwari ya Fizi na Uvira. Andi makuru kandi aravuga ko kuri uyu wa gatanu imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni muri Kabimba, ni agace gaherere mu birometero bibarirwa hagati y'8 n'9 uvuye ku cyambu cya Uvira, ni nkuko narimaze kubigarukaho hano haruguru gato ya mukanya gashize. Reka nkubwire ko ibintu bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Mugoroba nababwiraga yuko hanga muri bice bya Makobora ikirere cyuzuye umwijima umukara kubera urusaku rw'amasasu hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bari batangiye rero guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta
leta ya Kongo muri ibi bice. Ndakubwira ko uraza kumva ibyo amatwi yawe atigeze yumva, uraza kandi kumenya uko operasiyo zose z'urugamba zirimo gukorwa, uko ibintu bimeze. Gusa icyo nakubwira nuko ibitekerezo byawe ndaza kubyakira, kandi aho uherereye uduhe ibitekerezo, natubwira aho uherereye, natubwira niba urimo kutwumva neza 5 ese muri kunyumva? Ibintu bimeze gute? Murimo kunyumva cyangwa ibintu bimeze gute? Ndashaka yuko munyumva neza. Iyi nkuru ngiye kwerekezamo ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru itigeze yumvikana ahandi. Intambara yongeye kuzura umugara mu misozi y'Umurenge ahitwa Rwitsa, nkuko isasu riravuza ubuhuha. Ndakubwira ko ibintu bimeze nabi cyane. Ibitekerezo byanyu muterekeho, ndaza kubinyuzamo amaso mu kanya. Mugende munyandikira mumbwira aho muherereye, mumbwira niba muri kunyumva neza, kugira ngo umutekinisiye wacu hano muri studio ibintu ahite abikoraho 5 bundi amakuru abagereho nta mbogamizi, nta nkomanga. Ubwo rero gende munyandikira, ushobora no kunyandikira ukambwira uti ndakumva neza, microphone imeze neza. Ngiye nitwa Mukada ni kwibendera TV. Mwese rero ndacyabaha ikaze muri aya makuru. Amakuru yizewe aturuka mu misozi y'Umurenge ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR bagabye igitero gikomeye ku baturage bo mu gace ka Rwitsa, nkuko ni mu misozi y'Umurenge hatuwe cyane n'Abanyamurenge. Nkuko aya makuru yabyemeza, iki gitero cyatangiye mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ni mu gitondo cya kare cyo kuri wa gatanu tariki 26 Ukuboza muri mwaka 2025. Abaturage bavuga ko iki gitero cyumvikanyemo imbunda ziremereye n'izoroheje, aho amasasu n'ibiturika byaturikiraga mu bice bitandukanye, ndetse bikaba ngo byumvikanye mu bice byerekeza za Rwitsa, nkuko birimo Minembwe, Mikenke n'utundi duce duhana imbibi n'aka gace. N'amasasu ngo yararemereye, ni biturika biremereye kandi bikomeye cyane. Umwe mu baturage ahangaha avuganye na Ibendera TV yagize ati, ubu turi kumva amasasu menshi n'ibisasu biremereye biturika Rwitsa, nkuko amabombe ari guturika cyane, kandi igitero cyagabwe n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abambari bazo. Aya makuru akomeza avuga ko izi ngabo zagabye iki gitero zaturutse mu bice birimo Pezero n'utundi duce two muri grupoma ya Mutambara ni muri teritwari ya Fizi, dusanzwe tugenzurwa n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Ibi byatumye abaturage benshi bahunga batinya ko imirwano yakomeza gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru, bikarangira batakarije ubuzima ahangaha. Ibitekerezo byanyu biri hehe? Mukomeze mutereka ibitekerezo byanyu, kanya ndaza kubinyuzamo amaso, ubundi tugende dusangira aya makuru ku bwinshi. Niba wageze hano nkorera like, ndashaka kubona like yawe, ndashaka kandi kubona subscribe. Niba utari wayiterekaho uyu ni wo mwanya mwiza ngo uterekeho subscribe yawe, ibintu bigende neza cyane. Nubwo bimeze bityo, amakuru amwe aravuga ko umutwe watwirwanaho watabaye abaturage ugatangira gusubiza inyuma iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo n'abarifasha. Kugeza ubu ntiharamenyekana imibare y'abapfuye cyangwa abakomeretse, ariko ubuhamya bw'abaturage bugaragaza ko hari igihombo gikomeye cyatewe n'iyi mirwano. Ibitero bibaye mu gihe uduce tw'Umurenge twari tumaze igihe tutarangwamo imirwano yeruye. Uretse ibitero bya hato na hato, FARDC yakoreshaga drone n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ibyo bitero by'ikirere byagiye bisenya imirima y'abaturage, inzu n'ibindi bikorwa remezo byibanze, bikongera bikatera ubukene n'ubwoba bwinshi mu baturage basanzwe babayeho mu buzima bugoye. Abasesenguzi mu bibazo bijyanye n'umutekano ndetse na politike bavuga ko gukomeza kwibasira uduce dutuwe n'abasivile byongera guhungabanya umutekano mu karere kose, bikaba bisaba ko habaho igisubizo cya politike n'icya diplomasi kirambye kigamije
biyemeje kurinda abaturage b'abasivile no kugarura amahoro arambye mu misozi y'Umurenge no mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Ibitekerezo byanyu ntago mbibona, shaka ibitekerezo byanyu muterekaho. Tugiye kwinjira mu yindi nkuru. Ni nkuru yivuga iki? Ni nkuru yerekeza he? Nakubwiye ko uraza kumva ibyo amaso yawe atigeze abona, uraza kandi kumva ibyo amatwi yawe atigeze yumva. Aha ni Kwibendera TV, nitwa Umukada, ndi muri studio kuri microphone. Niba urimo kunyumva neza ubimbwire, unyandikire uti ndi kukumva neza 5 kuri 5. Niba kandi utari kunyumva umbwire nabwo. Umutekinisiye wacu kubanga bw'ibyuma ndamubona Mutarama abameze nabi cyane hariya hande rwanjye, mureba neza cyane, harimo agenda ibintu abishyira ku buryo mubasha kutwumva neza. Unyandikire rero umbwire niba urimo kunyumva neza, niba kandi utarimo kunyumva nabwo ntutinde kunyandikira ngo ubimbwire. Twerekeje Ituri, imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya FARDC n'abawazarendo bo mutwe wa CRP. Kaba rero hari imirwano yongeye kubura hitwa Jugu kuri wa gatanu tariki 26 Ukuboza muri uyu mwaka w'2025 haravugwa imirwano yikaze hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe witwaje intwaro wa CRP ni muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri. Nkuko amakuru aturuka muri ibi bice bivuga, amasasu menshi y'intwaro ziremereye n'izoroheje atangiye kumvikana guhera saa 1 za mu gitondo kuri uyu munsi. Ibi rero byatumye abaturage bagira ubwoba bwinshi, bamwe bahitamo guhunga, abandi bikingirana mu ngo zabo, abandi berekeza mu mashyamba hatandukanye. Umutwe wa CRP watangaje ko wigaruriye agace ka Bure, mu gihe ingabo za FARDC zahakanye ayo makuru zivuga ko zigifite aka gace mu maboko yabo. FARDC zatangaje ko zatangije ibikorwa byo gusaka no guhiga ukware abarwanyi aba CRP, zinashyira mu majwi uruhare bakeka ko hari abari kumwe n'abangaba bashobora kuba bakorana nabo. Umunsi wabanje no kuvuga ko umunsi w'ejo kuwa kane umutekano wakomeje kuba muke muri aka gace, bituma ibikorwa by'ubukungu n'imibereho ijyanye n'ibikorwa by'abaturage bihagarara. Bwo no kuvuga abaturage ntago bagiye mu mirimo yabo, yaba abacuruzi ntibagiyeyo, yaba ari mu isoko ntibagiyeyo, n'ibindi bikorwa. Ndetse amakuru avuga ko n'amasengesho yo ku munsi mukuru wa Noheli ku munsi w'ejo ngo ntiyigeze aba kubera ubwoba bw'imirwano. Kugeza ubu ngubu nta mibare yarambuye irajya ahagaragara ijyanye n'abapfuye baguye muri iyi mirwano cyangwa se abakomeretse. Gusa abaturage bavuga ko bakomeje guhunga kubera ko n'ubundi ahangaha ngo umutekano ukomeje kuba mu kangaratete. Aha, ibitekerezo byanyu ndacyabikeneye. Muma ibitekerezo ari nako munterekeraho like, munanterekeraho subscribe. Niba utari wakora subscribe Kwibendera TV unerekereho subscribe, uraza kuba ugize neza. Ushobora kandi no kuba ari bwo bwa mbere ugeze no Kwibendera TV. Tayari like yawe ndayikeneye na subscribe yawe ndabikeneye cyane. Unkundire rero ubinkorere, uraza kuba ugize neza cyane. Muri aya makuru reka nkubwire ko twerekeje muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igitero cyo bitwaje intwaro cyabereye ku muhanda Rwindi Bicumbi, ni igitero cyari gikomeye cyane. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo ibi byamenyekanye, aho ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 25 Ukuboza muri uyu mwaka w'2025 ku munsi mukuru wa Noheli hagana saa 1 z'ijoro habaye igitero cy'ubusahuzi cyakozwe n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana. Kikaba ari igitero cyabaye ku muhanda Rwindi Bicumbi ureshya n'ibirometero hafi 17 unyura muri parike y'igihugu ya Virunga muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Amakuru aturuka mu baturage aravuga ko abo bitwaje intwaro bahagaritse imodoka itwara abagenzi yari turutse Butembo igana mu gace ka Bicumbi muri sheferi ya Bwito. Icyo gitero cyabereye nko ku birometero birenga 6 uvuye Irwindi, ni hafi yaho hakaba harahoze inkambi ya gisirikare ya Regima hafi ya ibirometero bigera kuri 2 uvuye ku muhanda w'igitaka wa Ndeko, ni ku muhanda wa leta nimero ya 2 route nationale nimero 2. Aya makuru yemeza ko abagenzi bagera kuri 6 bari muri iyo modoka bambuwe ibyabo byose birimo telefone zigendanwa, amafaranga n'ibindi bikoresho byabo bwite, ku buryo bamwe basizwe iheruheru ndetse ngo bari bambaye ubusa nyuma yo gusahurwa n'abagizi ba nabi, ndetse bakabambura imyenda yabo kugeza babasize bambaye ubusa. Ni ibintu bikomeye cyane kandi biremereye. Ndababona barimo mugenda muduha ibitekerezo, mutwandikire ibitekerezo byanyu, ndaza kubinyuzamo amaso mukanya mugenda mumbwira aho muherereye, mumbwira niba murimo kunyumva neza cyane cyangwa nzamure microphone ku rwego rwo hejuru mumbwire neza cyane. Nitwa Mukadaha ni kwibendera TV. Bageze Bicumbi abagizi ba nabi bafashijwe n'abantu bagize umutima mwiza. Aba bagenzi bari bamaze gusigurwa iheruheru ngo batabawe n'abagenzi b'umutima mwiza nk'uko buhamya bwemeza n'ubundi bukana n'ubugome bwaranze icyo gitero cyabereye ahangaha Bicumbi. Hashize ibyumweru byinshi hagaragara kwiyongera kw'ibikorwa by'ubusahuzi n'ubugizi bwa nabi ku mihanda inyura muri parike ya Virunga, ku buryo hari imihanda imaze gufatwa nk'ahantu hashyira ubuzima bw'abagenzi mu kaga ikomeje kugenda yirindwa kugeza ubu ngubu. Uretse umuhanda Rwindi Bicumbi n'indi mihanda yigana Kibirizi, Kanyabayonga na Kiwanja nayo imaze kugaragaramo ubusahuzi nk'ubwo iminsi myinshi mu bihe bitandukanye. Kuwa mbere tariki 22 Ukuboza muri uyu mwaka ku muhanda Rwindi Kibirizi habaye ubundi busahuzi bwahitanye ubuzima bw'umugabo wo mu gace ka Kibirizi nk'uko bitangazwa n'amakuru yo mu baturage baherereye ahangahagera ku Ibendera TV. Ibi byatumye abakoresha iyi mihanda bagaragaza impungenge zikomeye n'ubwoba, bagasaba ubuyobozi bw'inzego z'umutekano gushyiraho ingamba zihuze kandi zifatika zo guhagarika ubu bugome n'ubugizi bwa nabi muri ibi bice. Reka nkubwire yuko hano ni kwibendera TV, ngewe nitwa Mukada. Uraza kumva ibyo utigeze wumva muri aya makuru yo kuri uyu munsi. Ni kuwa gatanu tariki 26 Ukuboza muri uyu mwaka w'2025 muri Butembo. Ibintu byifashe gutenda kubwira yuko umusivile yakomeretse ubwo yageragezaga kwambura intwaro umusahuzi wari witwaje imbunda. Umusore wo mujyi wa Butembo yakomeretse bikomeye azize amasasu ahagana saa 2 z'ijoro, ni mwijoro yo ku munsi w'ejo kuwa kane rishyira kuri uyu munsi kuri uyu wa gatanu, ubwo yageragezaga kwambura imbunda umusahuzi witwaje intwaro. Ibi byabereye mu kagari ka Avutanja ni muri komine ya Burengera, ni mujyi w'ubucuruzi wa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musivile yakomeretse mu gihe yageragezaga kuburizamo gikorwa cy'ubusahuzi, aho uwo mugizi wa nabi wari witwaje imbunda yibaga telefone ku baturage bari mu nzira, nk'uko bitangazwa n'imiryango ya societe civile yo muri Burengera. Icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi ngo cyateye ubwoba bwinshi maturage muri uwo mugoroba. Uyu musahuzi ngo yari yambaye imyambaro isa n'iy'abasirikare anitwaje imbunda, akaba yari amaze kwiba telefone igendanwa y'umukobwa waruraho ngaho. Abarimo abaturage n'abandi bantu benshi bamenyeshejwe n'ijwi ry'ubutabazi ry'uyu mukobwa wahise atabaza arataka cyane. Aba rero ngo bihutiye gutabara uwo musahuzi, baramufata ariko ngo basanga afite imbunda, bagerageza kumwambura y'imbunda
ariko ngo byaje kugorana ngo bamukurikiye kugeza mu kagari ka Isango ni muri Katota mu gace ka Mukuna. Ageze aho rero ngo abonye yugarijwe n'imbaga y'abantu benshi ngo yahise arasa amasasu menshi mu kirere agamije gutatanya abantu no kubona aho anyura kugira ngo abashe guhunga. Ni muri urwo rujijo rero nk'uko byemejwe na John Kameta, perezida w'inzego z'abaturage Force Vive muri Burengera, aho umusore witwa Kambare Jene waruzweho ubutwari yagerageje gufata uyu musahuzi, ariko kubw'amahirwe make uwo mugizi wa nabi ngo yaje kumurasa aramukomeretsa bikomeye cyane. Societe civile yamaganye byimazeyo iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi, isaba inzego zibishinzwe gufata ingamba zikomeye kandi zihuse mu guhashya umutekano muke umaze iminsi ugaragara mu mujyi wa Butembo. Amakuru atandukanye kandi yaremeza ko Kambare Jene yahise abagwa igikorwa cyo kubagwa operasiyo kandi ngo kikaba gikomeje kugenda neza n'abaganga nyuma y'uko ngo uyu mugizi wa nabi yamurashe, bikaba bikekwa yuko ngo isasu rishobora kuba yamuhezemo. Kugeza ubu ubuzima bwe ngo buravuga ko buhagaze neza kugeza ubu ngo tuvugana. Turacyari muri Rucuru, wowe uherereye he? Utwandikire utubwire aho uherereye. Tukiri aha muri Rucuru, reka nkubwire ko umumotari yapfiriye mu manuka yagonganye n'imodoka ya gisirikare ahitwa Ikahunga. Umuntu umwe yapfiriye mu manuka yo mu muhanda yabaye ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 25 Ukuboza muri uyu mwaka ku muhanda uhuza Kiwanja na Akanyabayonga hazwi nk'Ikahunga, umudugudu uherereye nko mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Kiwanja, ni mu itsinda rya Bukoma muri sheferi ya Bwisha ni muri teritwari ya Rucuru. Uyu rero akaba bivuga yuko ngo ari umumotari nk'uko amakuru aturuka mu baturage bari hafi aho ngaho abivuga, ngo wapfuye yari umumotari utuye mu gace ka 25 Sisi ka Kiwanja ahazwi nk'Ibuzito. Uyu ngo yagonzwe n'ikinyabiziga cya gisirikare mu gihe yaragerageje kugica mu buryo butize, no kuvuga déplacement, biza rero kumuviramo impanuka ikomeye. Nyuma yo kugongwa uwo mumotari ngo yahise apfa ako kanya mbere yaho, kandi ngo nta kundi byagenze usibye utabazi bwamuhawe bwo kumuvana aha ngaha. Reka nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mumeze mute? Muherereye hehe? Twandikire ibitekerezo byanyu n'umwanya ngiye kubinyuzamo amakuru. Gereye ko n'amakuru ku Ibendera TV tugaruka muri operasiyo zitandukanye zijyanye n'urugamba, ibitero bitegurwa, imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi byose nibyo twe tuba turimo twibandaho muri aya makuru. Reka nkubwire ko ibintu tugiye kubigenza gutya mu kanya gato cyane, ngaruke twinjira mu bitekerezo byanyu mwaduhaye. Birumvikana ndabona bagiye baduha ibitekerezo munyuze kuri WhatsApp. Nimero yacu twayivuze, akarongo ko guteranya 250 kanya ndaje tunyuze amaso mu butumwa bwanyu ko bwakabaye. Yes, reka rero twinjiye mu butumwa bwanyu ko bwakabaye. Mbabwire yuko nubundi nitwa Umukaza hani ku Ibendera TV. Ubutumwa bwanyu rero duhereye ku muyoboro mugari wa WhatsApp, mwagiye mutwandikira mutubwira muti, abenshi ndabona murimo mutubwira ko mudukurikiye, yitwa gute, atubwira ati amajwi ndi kuyumva, yitwa Obedi, tubwira ati amajwi ni sawa cyane. Uyitwa inde utwandikiye atubwira ati nta kibazo amajwi afite, agwashyizeho amazina yawe nawe turagushimira cyane. Uyu yatwandikiye dusuhuza, yitwa nde ndabona yitwa na amazina yashyizeho ni nimero itangizwa na 257 igarukwa na 71. Nawe ubutumwa bwawe twabonye tubwira uti salama,
turagusuhuje natwe hano kwibendera TV. Hari utwandikiye atubwira ati bonjour, yitwa nde reka ndebe. Nimero yawe hirwa na 89, ubutumwa bwawe nawe twabonye nubwo utatubwiye aho uherereye ngo tubwire n'amazina yawe. N'ubutumwa bwinshi cyane, abenshi ndabona mwagiye mutwandikira mutubwira ko mudukurikiye, mutubwira ko amajwi muri kuyumva neza. Ubutumwa bwanyu bwo kuri WhatsApp, uyu nawe ufite nimero iherwa na 046, nawe ubutumwa bwawe twabonye. tubwira uti ndashaka munyinjize muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV. Twandikire kuri WhatsApp kuri iyo nimero twaguhaye, ibintu turaza kubikora neza 5 yaragira ati mukomere cyane munyamakuru wacu kuduha amakuru ashyushye, nyaboneka nanjye munshyire ku rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Urakoze cyane. Uyu nguyu ntago yatubwiye amazina ye, ariko ubutumwa bwawe twabonye. Nimero yawe iherwa na 06 cyangwa se 886, ubutumwa bwawe nawe twabonye. Nawe aho uherereye ubutumwa bwawe wabuduha tukabusangiza umurongo mugari w'abakunzi ba Ibendera TV baherereye hirya no hino ku isi. Uyu yatwandikiye agira ati urakoze cyane, yitwa ndereka ndebe ko amazina ye yitwa Rome. Nawe ubutumwa bwawe twabonye, gusa ntago twandikiye ngo tubwire aho uherereye. Uyu yaratubwira ati hayi, abantu benshi murimo kugenda mudusuhuza, turabashimiye cyane. Hanyuma uyu nawe yatubwiye ati hayi, afite nimero iherwa na 683. Uyu yatubwiye ati ndabaramukije cyane kandi murakoze ku makuru mutugezaho. Kandebe niba amazina ye yashyizeho, amazina ye ntago yashyizeho na nubwo yashyizeho aho aherereye, ariko nimero ye iherwa na 917. Yu yanditse ngwiki. Uyu yatubwiye ati ndashaka mume amakuru. Makuru ubwo nizere ko urimo kuyumva, unyarukire ku Ibendera TV. Makuru yo ni inshingano zacu kuyaduha. Nimero yawe rero iherwa na 894, nawe ubutumwa bwawe twabonye. Hanyuma reka twerekeze ku murongo mugari wacu w'abakunzi ba Ibendera TV hano kuri YouTube. Ubutumwa bwanyu namwe tubunyuzemo amaso. Uyu yitwa Fairengi agira ati niyo mwungeri David, merereye muri Uganda. Imana ibaruhure neza, bakoze umurimo w'intwari. Urakoze cyane. Uyu yitwa Innocent Sengi yumva aragira ati ndi kubumva neza cyane 5/5. Urakoze cyane. Yitwa Sibomana Bernard hagira ati turabakurikiye hano mu Rwanda. Urakoze cyane. Abantu bari mu Rwanda mu turere twose dukurikiye, tubahaye jambo cyane. Yitwa Nisiomana ugira ati Kongo mu gihe gifatanya na FDLR nta mahoro izagira. Urakoze cyane ku butumwa bwawe. Yitwa Niyitegeka Rufonse ugira ati turabakurikiye, ni uri muri Rutsiro. Abantu bo muri Rutsiro yambutsa n'abatarama cyane mu mpamvu dukurikiye muri aho ngaho Rutsiro. Abantu mpamvu dukurikiye muri aho ngaho za Rubengera, namwe muri Karongi. Abantu baba badukurikiye muri ahitwa Bubazi, mwese tubatera jambo cyane. Abantu mpamvu dukurikiye muri za Ngororero ahitwa Inyange, abari mu Birambo, mwese jambo sana. Reka rero mbashimire cyane mwese mwari muri kumwe natwe hano ku Ibendera TV. Twerekeze ku musozo w'aya makuru, ubundi mukomeze kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Nitwa Mukaza hano ku Ibendera TV. Like yawe ndayikeneye, terekaho cyane nubwo ndi kubona like zitazamuka. Subscribe yawe nayo ndayikeneye, tereka ubundi wibuke gukora kuri kantu kamaze nk'inzogera. Uta amakuru agiye yakwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese rero mukomeze mugire umunsi mwiza cyane, mukomeze kugira kandi impera nziza z'uyu mwaka w'2025. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza mwese. Bye, ciao ciao.